Bersambut Menteri Rangba Kajela Badiru National Vice President juga National People's Party NPP hakis ngisa jan ula ong baki samla balanang lestat kimdei setia ban kier naka politics namar khaddo kin omla hi ban lai naka Habakrin haga jingalang ki samla NPP hapen usla constituency uba Preston ula ong ru ba Ukraine knang yakani namar uju asngau baki don ki samla balanang lestat ki batang Ukraine politics kila kenroi pri bat penpau bakim sautna satia ban kren halo kate kapang Nagaliang uba kit nongrem President National People's Youth Front Megalia ulaong bamenta harilom khasi kinyaw yo ba Preston kum ukpa bad uknyi banyalam hagaju kopor ulai ro ru ya ginong tep boat kapen usla constituency lakalong nadu kisamla hadu kibalahe alasan namar ka jingtibit jongki banjet ya kinong mikhamat namar ki jet omtang na gabenta ka constituency hendrai na gabenta banyalam ya ke jilaru baro kawe Yukina kinoyalam na pamamane to ya ala iro yo em di sama ki kwa bu beli jingli wa yo ke jongshai em manane bersyai yo em kano so bahawa dilarang karena ada kata mengisi sisen em kino ki bahu piute kino ki bahu pilese hakejong perkat no ki kebetulan lese debut Amar kesisakren ke parti NPP yang nakrainya juga kamsu mengaruh kesisakren bukanlah enggak kesisak rodul pula mengaruh bukanlah kamu maksud nakrai opini kamu jihiam dengan kamu yokor punya pe terima mengerti tahu wida komensir jauh dia dia tangkawe Nyuna kapui election laksani pikir sama akan mawiyam basisin sansnet mi kino berbed kibala pujat kibala tuske habis bersyariah ni nama tektek syakir atau por nyula election boy kakis mesej dari language teacher sama ada ia jadi ia ini ia nanti pemegla house nomor lama di bagian ini anda ia jadi ia na ongi kau junjia usahaya lenai bung berpoy dari police station nak ino ongi satu ino La sewi kita bisa silap siten, mudi bu yasik ya kita bisa pada orang gilayo la emerata, niyo anak aku sama. Silap siten la sew, bu yo aku sama, ya iya gilayo, yisimram iya wai di kata flight, berkata Allah ya dah, hal bahati di luar. Siapa? Hari tanggung ya pai biang siapa jombo mulai bisa. Telai persian ya wah. Kemana keren ni deputi komisioner Jawa Polis ante dari. Bahkan di tanggung kem di jalan puslen dia. Utama Nigeria apa? And the way that to take us. Jadi kita, demot gabung om nabi, karena kita nak kita syukur baju kita ia dari apa berjaya berlebih. Hakikatnya sendiri kami dia yang jadi kita. Ngapa om unong yang election pembeli nom terbut. Pembi ulur kuai anak pembeli waktu terus turun. Anak begini terbut belum minta. Hendak hari kisah kejemput malam kapan halang ni kejemput. Jom kita bak termuji iya kita hudai hoki bungji. Yudai bungong bungji pi pembeli suara pi. Pi ada kali sedali. Pi ada bangkanai. Lalu pekin ai na pine, mung ai na ine,
nang ta thebur na dengan kuat keren hiam na pikiran sama ya kan to ya sedang ni na penuslah konversi buhikai iya ipat ba nong thebur babung ya jin hok ya kita kibreu kiba em kasa kiba em kapong nakam tahu syakri ya konversi nak tahu syakri ya kejelah kowe nak thay kali ko em kam e pi kian sama lara kian sama kikia di kumbaong bakit mana bilsing di sama di banang di besar tang syekh kena syekh politik oh kiwi uyu beroi nyu kena terai harap hadik karena makam em kam pak pi politik nyula ibu om pejuang kami politik. Kadang-kadang ya em ni hapo ring dia em kampeti dengan politik. Dengan mut seluruh pembawa presiden juga state and UIF dia punya turis mah. Bahkan dia kecuali sedang hanya hapo konsorsium. Beliau iji api bantai bersenang. Ikan sama ni kita start di mana? Hukum ya aji lem nangar kino kikam kibade bumle nak komentar konsensi kino kikam kibade bumle ina mentakari na mentakajai beru na mentakajai de mapi kian sama kita kiyoji kam sejingan nama ba pide ilawe jom ke jela, jom ke jai penreu, jom ke konsensi, jom ke semata tahu berkoni. Baki Allah menkam try ni kumbada person ni tegapur tersong. Para khantam hari kasih dia barang misal ibu dia ukini juni, ukpa juni, kumbada Allah ni menyelamat juni. Iba kau soklet dari description dapat kenal shibol dapat film war jompi sini war dalam suku balkan atau suku untuk kelihatan di iklan. Mana kapur kalau ngipet lewat sosial media ini di syakir baik di syakir kah kijau besar terskon batu kesorkan ini kok di dalam National People's Party. Mereka itu pun kemen melipat. Habang yung ibo tinong jui kim chupan snap yang kita ada ibar. Hari di train back yang ada dalam kamera berpendak yang kakam yang hidup joki. Ngalah itu imano person nato usnam hajar sa. Habang lawan hakasnong kejona hapo orang thok. Bagwan pli yang kedorbar ha jom besnong hakatopor banglayo ya ka phone na po ang district council. But they mga pentrey ko ya ka hall ka po ka do ay matikay ka hall. Namla le. But na mau kayo ay ka hall na menjur na do pasno. But nga mau sa ya di jedar ka po ka ba pa happy kita security no hajar karo. Nga habang waktu yang kumanyumot ibreu berpendak ka tayo. Ngalarong sa konteksto kapag kami sementara nalu orang hajarlah bahasa tupor ngiliyakin ya kakam juga parti dari dalam parti kongres tangkum kinong ramai kinong bateri nomor jaka justai di jaka bersadin baga surat imbang bagi ya telur tuntah dari tray kaum haka parti haka jeli jong besar konten. But habuk kami nak khidmat pemerintah kong ka konstituensi pila pemik ya kriukra mental dong khajui urukra jong ka jaj penriu jumi isar persun tensok ibalong ida barak kami khasi bajantia batajlah barak we Niju pai mak bor sini.
hamtam hakas masyarakat agad. Hakim di poster kembali lang nikmat yang di konstitusi. Ngiwan hadir ya kawan on banawer na kibang inabot ya menurut perstur. Balay mo punta. Na kalian juga masuk ng magiwan hane. Banwan ay kubay kerpang yaki. Kisama jong kapel uswa konstitusi. Pati ipagba ng kapag usapan konstitusi para orang. Bakilang basta, bakilang basyampa, hakang pamban jen ke konstitusi. Kibang nikmat yaki nakal konstitusi. Syaka state legislative assembly. Nakalian juga man kapor apa yo ya kalah ke kebuban ya dalam kat ha kanu kejalan perdolan I madu konstitusi. Ngaso pengadap uji sukmen barna terpau kaji kausar yalade balen bagi lam nanti duk prai bonukha ngiyok pada dalam ha kene parti kapang ya dalam kumne komunitas